I evo, došao nam je Ino Rođa. YouTuber sa najvišim brojem pregleda na kanalu. Gdje si, Roki? Evo sjedam u druga kola, pa samo pozdravljam se. I eto, juče sa Inom Rođom na kafi u Ljubljani, a evo me danas već u Aljkovićima. I došao da vidim malo kod Mukija piliće. Daj, pokaži nam to bijelo blago. Evo, ispavaj. Koliko ima dana? 18, 20 dana. Ja, gledaj fileta, čoveče. Dobri su. Imamo i 2 janjke. I vratio sam se iz Bosne. Evo me na poslu. Ne, nisam šumar, iza mene je šuma, ali ispred mene kamenolom. Mi imamo jedan miniranje, tako da to je za neki 2-3 minuta. Pa ću pokušat malo snimit. Znači ovu stijenu ovdje, što se vidi tu, nju razbijamo. Može! Dobro je, nije mi spao telefon, mislio sam da će od vibracije malo da padne, ali super. Nije mu ništa bilo. Imamo malo dima ovdje. Valjda se šta snimilo, još nisam ni pogledao. Još malo oktobar, čoveče. A u vrijeme nam je dobro, nije loše. Mi evo sad trebamo ponovo minirati, ja idem gore na jedno brdo, trebam svirat, dat signale za miniranje, pa idem gore sad s autom. I jedan voz kad prođe, onda miniram, a tu smo kod Trebnja, jedan kamenolom. Kamenolom se zove Vrpeć. Tako da idemo sad gore da se postavimo. Nisam se vezao pa malo pišti. Joj, ovog bicikliste, čoveč. Ali brzo ide. Ja idem sad oko kamenoloma, gore na jedno brdo da se postavim, da mogu gore dati signale. To je jedno selo, Mirna Peć zove se. Nacrtali su nam ovdje stanicu, kako ću ja sad gore proći, moram gore. Aj, mogu vam okolo.
I signali su krenuli za miniranje. Tamo daleko kiša pada. Moramo javiti ovim ovdje kućama da će biti miniranje. Moraju da čuju signale. Gotovo. Još jedan signal za kraj. Od posla do mog stana ima nekih 15 kilometara. Nekad bude gužva dole prema Brezovici zato što je taj put vodi dole prema Italiji, Švici i prema Hrvatskoj, prema Istri, prema moru, pa preko ljeta budu gužve. Ali mislim da sad neće biti gužve. Sad ćemo se ubaciti dole na brzu cestu, smjer Koper, i ovo se zove još sjeverna obvoznica, kao za obilaznice, sjeverna. Pa ću malo snimiti taj put do mog stana.
i došao sam do Hofera, nisam do Lidla. Hofer mi je bio malo nagodniji. Trebam neke stvari, pa sam se navratio. I pošto više ne znam šta da snimim, nema ništa zanimljivo, to bi bilo sve za ovaj video, pa vidimo se nekom drugom prilikom. Vjerovatno idući video će biti od Alena. Pošto Alen u Italiji i na odmoru i on će to nešto snimat, to ćemo pogledat. I posle toga možda Rođo i Ino snimi još nešto. I Muki ima Muhedna da snimi, malo Janjad. Tako da moj video će biti idući sedmice nekad ovaj sa meča, sa UFC-a. I dotad vidimo se. Ćao.